Serijal Tajne muzeja vam daje uvid u skrovite predmete naših muzeja, ali i arheoloških nalazišta u našoj zemlji. Donosimo vam priče o muzejima i institucijama kulture širom Republike Srpske u kojima se kriju fantastične činjenice o nastanku i gradnji objekata, pa sve do njihovih zbirki i naravno depoa. Zajedno sa nama upoznajte na koji način se istražuju, čuvaju, sakupljaju i izlažu materijalna i nematerijalna baština naše zemlje. Muzej Kozare u Prijedoru, pored stalne arheološke i etnološke postavke, čuva priče o istoriji ovog grada, njegovim umjetnicima, ali i jednoj posebnoj porodici, čije su generacije ostavile upečatljiv trag u istoriji i kulturi, ne samo Prijedora, nego i šire. Vodimo vas u depadans muzeja Kozare u kuću porodice Stojanović. Priču o nastanku ove porodice, ali i samoj kući i njenoj istoriji donosi nam kustos, istoričar Nataša. Porodica Stojanović je jedna stara, ugledna prijedorska porodica, između ostalog i sveštenička porodica, i Prijedor je imao veliku sreću da ga je činila jedna ovakva porodica, čije su generacije potomaka ostavile upečatljiv trag u istoriji i kulturi ne samo ovog grada, nego i mnogo šire. U ovoj porodici je bilo 3 generacije sveštenika, Ilija Gavro i Simo Stojanović. Od njih je Simo Stojanović bio jedini školovan sveštenik. Na mjestu današnje spomen kuće Gavro Stojanović je sagradio porodičnu kuću. To je u početku bio prizemni objekat. 1864. godine je sagrađena i ona je izgorela u jednom velikom požaru koji je zadesio Prijedor 1882. godine, kada je izgorelo više od polovine grada. I dosta objekata je tada izgorelo u Prijedoru, među njima i kuća Stojanovića. 11 godina nakon tog velikog prijedorskog požara, Simo Stojanović, sin Gavre Stojanovića, također sveštenik, sagradio je novu porodičnu kuću, daleko veću i na sprat, i u njoj je rođeno 9 djece prote Sime i popadije Jovanke Stojanović. Simo Stojanović je završio bogosloviju u Zadru i po povratku iz bogoslovije oženio se Jovankom Vujasinović, također svešteničkom kćerkom iz porodice Teodora Vujasinovića iz Kozarske Dubice. Kad se oženio, imao je parohiju u Marinima, zatim zamijenio je oca u Kozarcu, bio je potom sveštenik u Kozarcu. I u ovoj kući izrodilo se 9 djece. Od njih je najpoznatiji na ovom lokalnom području dr. Mladen Stojanović. On je kao mladobosanac i srednjoškolac suprotstavio se austro-ugarskim vlastima 1914. godine, a kao vođa ustanka na Kozari 1941. godine i njemačkom okupatoru. Dr. Mladen Stojanović je rođen kao treći od 9 djece prote Sime i popadije Jovanke, odrastao u jednoj mnogobrojnoj porodici, završio je osnovnu školu srpsko-pravoslavnu ovdje u Prijedoru, u svom rodnom gradu, zatim je 2 godine bio u gimnaziji u Sarajevu, a potom, da bi bio zajedno sa bratom Sretanom, prelazi u gimnaziju u Tuzli. Mladen Stojanović je između 2 svjetska rata, u želji da i dalje pomaže ljudima, završio studij medicine. On je studirao u Zagrebu i diplomirao je 1925. godine. Jedno vrijeme je bio i u Beču, školovao se i tamo, ali se vratio i diplomirao je u Zagrebu. 1929. godine vratio se u Prijedor, svoj rodni grad, nakon očeve smrti da bi bio uz majku, i u prizemlju porodične kuće otvorio je te iste godine ordinaciju. On je bio veliki humanista i pravi narodni ljekar. O tome svedoče mnoge zahvalnice koje imamo sačuvane ovdje u muzeju. Naroda koji je liječio besplatno, narod ga je volio, poštovao, i zato je tako puno naroda i krenulo kasnije kada je poveo ustanak na Kozari u Drugom svjetskom ratu. Mladen Stojanović je bio izuzetno obrazovan i svestran. Pored interesa za svoju struku, imao je i mnoga druga interesovanja. Za književnost, nauku, politiku, sport, pa tako i danas u Prijedoru se nalazi teniski klub koji nosi njegovo ime.
Doktor Mladen je bio jedna izuzetna ličnost, veoma obrazovan, služio se sa 5 stranih jezika. Ovdje imamo sačuvan jedan dio njegove biblioteke i uglavnom je to strana literatura koju je on čitao u originalu jer je bio poznavalac, kako rekoh, 5 stranih jezika. Bio je ispred svog vremena i baš narod ga je volio i bio je veliki autoritet. Zato je tako puno naroda kasnije krenulo za njim na ustanak koji je poveo. U kući Stojanovića se nalaze brojni dokumenti kao i lične stvari Mladena Stojanovića, koji su dobijani putem otkupa ili poklona. Ovdje su izloženi dokumenti, knjige, fotografije, umjetnički radovi porodice Stojanović, znači što se i dopunjava i novim fotografijama i novim eksponatima. A ja bih izdvojila taj teniski reket doktora Mladena Stojanovića kao i ovu kvarc lampu koja je sačuvana iz njegove ordinacije, znači autentična je. I imamo baš na fotografiji doktora Mladena u njegovoj ordinaciji gdje ima rentgen i tu kvarc lampu i onako djeci kad dođu iz škole uglavnom je to zanimljivo da vide i da pogledaju. A imamo dosta dokumenata. Posebno zanimljivo na ovoj postavci jesu rodoslov porodice Stojanović, zapisi o izuzetnoj hrabrosti Mladena i Sretena, ali i svjedočanstva o njihovom svakodnevnom životu. Ovo ovdje je porodično stablo porodice Stojanović. Njihov predak, knez Vukovo Jakšić, doselio se oko 1690. godine iz Nevesinja, iz Hercegovine, sa 2 sina, Petrom i Milanom. Petar je imao titulu knez i jedna loza se odvojila i po toj tituli prozvala se Kneževići, a Milan je imao sina Stojana po kojem će ova loza dobiti prezime Stojanovići. I već sam pomenula da im je bilo 3 generacije sveštenika u porodici, Ilija, Gavro i Simo. Gavro Stojanović je, zaboravila sam da kažem prethodno, sagradio je i crkvu u Kozarcu koja i danas postoji, ona stara crkva posvećena svetim apostolima Petru i Pavlu. I ovo su dokumenti iz 1882. godine gdje on traži dozvolu da se sagradi ta crkva u Kozarcu i 22 godina mu je trebalo da dobije tu dozvolu. Prvo je tražio od turskih vlasti, kasnije od austro-ugarskih i tek nakon 20 godina duge borbe dobio je dozvolu da sagradi tu crkvu gdje je i bio sveštenik. I na toj parohiji će ga zamijeniti njegov sin Simo Stojanović, Mladenov otac. Ovo je jedan zanimljiv dokument, potvrda koju su Mladen i Sreten napisali svojim roditeljima kada su krenuli na školovanje u Tuzlu 1909. godine. Su je napisali i posebno je zanimljiva djeci školskog uzrasta kada dođu kod nas u posjetu. I piše potvrda kojom potvrđujemo da ćemo u Tuzli dobro učiti, bez prigovora i dobro se vladati. Ako ovako ne bude, nego svoje ovo obećanje pogazimo, onda neka nas roditelji naši izlemaju kako god bolje mogu. Sreten i Mladen Stojanović, Prijedor, 17. avgust 1909. godine. A ovo su fotografije Mladena i Sretena Stojanovića. Oni su bili u zatvoru u Zenici 2,5 godine jer su bili pripadnici tajne đačke organizacije Narodna odbrana koja je sarađivala sa Mladom Bosnom, a kao što sam već rekla, oni su išli u Tuzlansku gimnaziju koja je bila veliko uporište mladobosanaca. I nakon atentata Sarajevskog, 34 đaka iz te Tuzlanske gimnazije su uhapšena, među njima Mladen i Sreten. Prvo su bili u zatvoru u Tuzli 6 mjeseci, a Mladen po tadašnjim zakonima imao je 18 godina i po tadašnjim zakonima bio je maloljetan, a osuđen je na 16 godina zatvora, a Sreten Stojanović na 10 godina zatvora. Međutim, bili su 2,5 godine, poslije su amnestirani. Poslije tog tuzlanskog zatvora bili su u Crnoj kući u Banja Luci, a poslije toga slijedi zatvor u Kuli i u Bihaću, nakon čega su prebačeni u zatvor u Zenici gdje su proveli te 2,5 godine u zatvoru u Zenici. Između 2 svjetska rata dr. Mladen Stojanović se odlučio za studij medicine. On je bio veliki humanista i želio je da pomaže narodu. Upisao je medicinu u Zagrebu i ovo su fotografije njegove sa studija medicine tamo. Jedno vrijeme je proveo i u Beču, studirao je i tamo, ali se vratio i diplomirao u Zagrebu 1925. godine.
Ovdje imamo fotografije cijele porodice Stojanović. Simo Stojanović, on je bio sveštenik, Mladenov otac, Jovanka Stojanović, koja je također iz jedne poznate svešteničke porodice Teodora Vujasinovića iz Kozarske Dubice. Imali su 9 djece, 5 kćerki i 4 sina. I svi su bili obrazovani za to vrijeme i kćerke. Georgina je bila učiteljica, Persida je bila učiteljica, Jelisaveta je također bila učiteljica, Milica je bila profesor i Draginja je studirala medicinu, bila apsolvent medicine. Mladen Stojanović, doktor, narodni heroj, Sreten Stojanović, slikar i vajar, poznati. Dragutin, njihov brat, poginuo je mlad nesrećnim slučajem sa 12 godina, pa nemamo njegovu fotografiju, i Velimir Stojanović, koji je bio pravnik. Znači, svi su bili obrazovani i svako od ovih članova brojne porodice ostavio je upečatljiv trag u istoriji i kulturi Prijedora, a i mnogo šire. Na spratu kuće Stojanović nalazi se zbirka velikog srpskog vajara, crtača, slikara i pedagoga, Sretena Stojanovića, umjetnika koji je iza sebe ostavio grandiozna djela, a u srpsko vajarstvo unio intimnu dimenziju stvarajući monumentalan psihološki portret. Čuvar njegovog djela je kustos i akademski slikar Aleksa. Trenutno se nalazimo u prostoru spomen kuće Sretena Stojanovića, gdje je na spratu postavljena zbirka Sretena Stojanovića, odnosno jedan dio njegovih radova koje mi imamo u depou. Sreten Stojanović je vrlo značajan, rekao bih možda i podcijenjen, nedovoljno vrednovan i o njemu tek treba da se priča umjetnik, vajar, koji je ostavio veliki trag u istoriji jugoslovenske i srpske skulpture i umjetnosti uopšte. Ova postavka ovde trenutno broji oko 70-80 eksponata, ali to je samo jedan dio onog što se nalazi u našem depou. Sreten Stojanović rođen je 1898. godine u višečlanoj porodici prote Sime i to je jedna vrlo, kako bih rekao, harizmatičan i specifična ličnost u okviru same porodice. Naime, Sreten, budući da je svoj likovni dar negdje vrlo rano iskazao, odlazi na studij umjetnosti u Beč, gdje je proveo nekih godinu dana. Nakon svima poznatog vidovdanskog atentata i onog procesa, 3 godine robije u kazamatu, i ono što je možda daleko značajnije za njegovo formiranje kao umjetnika, to je vrijeme nakon 1919. godine, kada on odlazi u Pariz u atelje Antoana Bourdella, gdje će provesti nekih 3 godine, ali to nije samo rad i učenje u ateljeju Bourdella, već i život u Parizu u to vrijeme, dakle, to su 20. godine 20. vijeka, kada je Pariz zaista bio centar svijeta, ne samo u likovnoj umjetnosti, već uopšte. Kroz kontakte sa mnogim umjetnicima, eto, pomenut ću jedan detalj, Sreten je živio i radio u ateljeu koji je naslijedio od čuvenog ekspresioniste slikara Kajima Sutina, koji je opet tu došao u prostor u kom je boravio i radio daleko više možda poznat Modigliani. Sreten kao Balkanac, rekli bismo, što nekako asocira na strast, raskošan duh, a s druge strane potiče iz svešteničke porodice, pritom intelektualno vrlo obrazovan, ostavlja svog traga u Parizu. Tu je već kao veoma mlad izlagao na Jesenjem salonu, na svim značajnim izložbama u Parizu tog vremena i
obogaćen tim iskustvom, on dolazi u Beograd, gdje će biti jedan od osnivača Likovne akademije u Beogradu, gdje će biti jedan od veoma značajnih umjetnika koji će uticati na afirmaciju vajarstva uopšte. Znamo da inače u našoj tradiciji vajarstvo nije bilo toliko zastupljeno, za razliku od slikarstva, kroz našu srednjovekovnu fresku pa nadalje. I on tu takođe i u Beogradu ostavlja velikog traga. Postoje dva veoma značajna spomenika koji se nalaze u Beogradu i koji pripadaju Sretinovoj najplodonosnijoj fazi. Pomenuo bih nekoliko njegovih monumentalnih radova, prije svega skulpturu Karađorđa koja se nalazi na Vračarskom platovu, nedaleko od hrama Svetog Save, potom skulpturu Petra Petrovića Njegoša u Beogradu, u Podgorici, u novije vrijeme jedan odlimak postavljen je u Višegradu, u Andrić gradu. Braća Mladen i Sreten su svakako bili posebni i zaslužni građani ovog grada. Vraćamo se u Muzej Kozare. Istoričar i muzejski savjetnik Vedrana je zadužena za istorijsku postavku muzeja. Nažalost, ona i dalje nema svoj prostor u kojem bi bila smještena, ali uvijek postoji način. Imam jedan prostor u dvorištu koji je muzej na otvorenom. Ja se nadam da će to zaživiti jednim posebno novim i drugačijim životom, možda već od naredne godine. Ali o tom potom, kada bude to realizovano, da ćemo možda pričati jednu novu muzejsku priču ili neku novu emisiju o tajnama muzeja. Ali upravo meni na neki način sama spoznaja da tu vrstu postavke nemam, otvorila jedan potpuno novi put koji je meni otvorio i saznanja potpuno nova, da je kroz pisanje, kroz publikovanje svega onog što ja imam i u depou, da li nešto u svome depou, nešto u drugim arhivima i muzejima, apsolutno mogu da napravim, da se bavim pričama koje do sada nisu ispričane. Što je najvažnije i kako mi u svojim predgovorima, u knjigama napominjemo, čime se to bavimo i zašto uopšte pišemo pojedine publikacije, mi stvari iznosimo suštinu toga, bavimo se nečim novim. I to je, mislim da bi trebalo da bude u stvari osnova nastanka svake nove publikacije. Tek puko kopiranje, copy-paste iz istorijskih publikacija koje su već izdate, nama ne donosi apsolutno ništa novo. To je već viđeno i to je možda samo negdje sistematizovano na jednom mjestu, ali pravo naučno-istraživački rad je ono što bi trebalo da svaka publikacija nosi i da ima, se bavi novim temama i otkriva upravo ono što nedostaje. A svaki kustos kada zaduži svoju zbirku ili period kojim se bavi, on prosto zna koje su to teme kojima se nisu prethodnici ili uopšte historiografija bavila. Generalno mislim da na lokalnom nivou ima dosta tema kojima se nismo bavili, koje jednostavno čekaju tek da dođu na red da se bave. Pa ja sam negdje pokušala da jednim dijelom odgovorim na te izazove i da se bavim time. I dugo sam radila kao kustos spomen kući porodice Stojanović. Tu mi se već u tom nekih 16 godina neka ideja već rodila da bavim se istraživanjem braće Stojanović. Pa kroz master studije također jedna ideja da se bavim publikovanjem nekih radova koji su vezani za njih, koji se bave tajnim đačkim društvima, odnosno i onom društvom kojim su oni pripadali dok su bili đaci, studenti. I naravno ono što je nezaobilazno kad živite pod Kozarom, to je tema narodno-slobodilačke borbe, to je tema stradanja srpskog civilnog stanovništva koje sam pokušala da objedinim kroz svoju publikaciju Godine stradanja 1941. i 1942. To je prilog istraživanju genocida civilnog stanovništva ispod Kozare. Vedrana je teme narodno-oslobodilačke borbe i zločine nezavisne države Hrvatske povezala sa kulturom sjećanja i pamćenja, te kako su nekadašnji spomenici tretirani,
tumačeni i čuvani u odnosu na danas. Mislim da kultura sjećanja i pamćenja, koliko god ona eksploatisana bila i koliko god ona pretenduje da bude jedna nova naučna disciplina u istorijskoj nauci, svakako bih rekla da nije do maksimuma istražena, da je to tek sad jedan čitav proces koji mi moramo da negdje pokrenemo i da radimo što više na tome. A samo pisanje je jedan ogroman proces, to nije samo faza pisanja, to je faza pripreme, pa pisanja, pa tek dolazi ona faza dogovora oko preloma, oko grafičkog dizajna i svega onoga što naravno danas i privlači čitaoca knjizi, a kao što znamo sve manje vremena da čitamo knjige, trebamo da nađemo neki model da tu knjigu zaista privuče jednom prosječnom čitaocu koji neće sad imati vremena da čita sve stranice, već onako ciljano će otvoriti, možda će ga privući neka fotografija, dizajn ili neka rečenica možda. Tragajući za zapostavljenim spomenicima, uspjela je da ih popiše i mapira, te na taj način otkrila one manje spomenike koji su zanemareni i skoro potpuno zaboravljeni. U tom mojoj prvoj potrazi našla sam ih sve, locirala sam ih kroz tu priču 41. 42. Pronašla sam ih i stavila u onaj kontekst u kojem treba i da budu. Naravno, do nekih je bilo teže doći, do nekih lakše. Vrlo često ti spomenici su ciljano pravljeni i malo izmješteni iz mjesta na kojem se dogodio zločin prema glavnim putevima, da se što bolje vide. Međutim, ja sam nekako fokus stavila na taj logor, na spomenik koji prikazuje logor na Ciglani, koji je bio egzistirao 1941. posle Kozarske ofanzive 1942. u gradu Prijedoru. On je dosta nevidljiv sada u potpuno jednom novom konceptu izgradnje grada i tržni centar i ne znam, konstrukcija svih građevina oko njega. On je sad potpuno nevidljiv i neprimjetan i kada prođemo pored njega mi apsolutno ne znamo. Ja znam ili kolege koji se bave ili ljudi možda koji su došli sticam okolnosti do nekih informacija, oni znaju da je to, ali potpuno je neprimjetan i nekako za mene potpuno zatvoren u tom sklopu. To bi trebalo vjerovatno neki naći jedno adekvatno rješenje, malo da se taj prostor oživi i napravi jedna adekvatna prezentacija toga spomenika. Naravno, spomenike trebamo ostavljati u onom obliku u kojem su podignuti, jer su oni svakako baza za jedno novo istraživanje nekim drugim generacijama koji će obrađivati upravo to kako su bili predstavljeni svi ti događaji iz Drugog svjetskog rata. Vedranin, naučno-istraživački rad, nije samo usmjeren na ove teme. Ovo je posljednja publikacija, meni posebno draga. Radila sam sa svojom dragom koleginicom iz Memorijalnog muzeja na Kozari, Marinom Ljubičić-Bogunović. Radili smo knjigu U borbi rođene i ona je promovisana ove godine, mada smo mi već u tom procesu rada na knjizi imali još jednu izložbu u centru grada na velikim bilbordima, ili kako bih rekla, centralnoj poziciji grada gdje se promovišu svi važni događaji. Radili smo je za Dan pobjede nad fašizmom 9. maj pretprošle godine. A u procesu rada smo iskristalisali ono osnovno čime smo se htjeli da bavimo. Sam naslov se izdvojio tako jednostavno iz pjesme Skendera, poeme stvari Skendera Kulenovića, Slanka majka Knežopoljka. Taj dio smo izdvojili iz tog njegove posvete stvari poemi. I tu se bavim ženama od prije rata. Naravno, morali smo da se vratimo malo u prošlost, da kažemo kakav je, u kojem položaju žena čeka u stvari taj Prvi svjetski rat, kakav je njen život, gdje živi, čime se bavi i u stvari kako su njena prava, kakve su njene obaveze, koliko je to sve skromno i jednostavno, a koliko je sve u suštini mnogo jako. I ta snaga i volja koja prolazi kasnije kada rat već izbija, kada strahote počinju da se dešavaju, koliko snage u njoj ima. Jer ta 42. koja je zaista najstrašnija godina na Kozari, kada je ogromno stradanje bilo i djece i žena i muškaraca. Muškarci su već i ranije stradali, odvedeni su u logore ili ubijane na mjestu, a žene tada preuzimaju veliku ulogu na sebe. I one postaju stvari jedan pokretač, jedan motor života na Kozari.
Muzej Kozare čini da ovaj grad bude poseban te da se njegova istorija ne zaboravi, a s druge strane pruža mogućnost da budu ispričane nove savremene priče.